UMDC Kamolai konstituensi ubak Tibor Patau menha kanyu tarik ujun arjar arpui ulapli ya ka isolation center kabadon shpo jingtia haka shnong molai nungkwar haka ni kesengi UMDC ulayo ruban sam ya ki marbam syaki pajba jong ka shnong molai nungkwar kamtam ye kituk yeng kibala ya shem jinge shisha hapdeng jong kani ka jing khangdam namar kibabun kimyo shu ban letre let kita haka ni kesengi ulayo ruban ai jingerap ya ki asha ki aganwadi batru ki halpa jong kasinong nongkwar habakren hakadik singi uba patau ulong ba ulong ubalakloi baniadon rekat bat kasinong hakum kani kapor jong ka jing jenjar kentu yaki pajba balada kidon kano ka jing jing kerdu nakaliang jong ulong ubalakloi baniadon rekat bat baniakit ya tundrong lem nakabor jong kadba ula hakani kesi laidon rekat ru urang ba shnong kinong kit kam jong ka shnong bat ki paj ba ki badai ban yo ya kani ka jingera mulai nukar ade ko weni shnong bolam bontam yakini ki basuto adong tangi dan kumasis pa life ko kundai ngot ki balaya positif ni shnong kuni bat nakine basutana pat khandai tho sawot kenal belajar bat mentangi daksa tang sa ko argot hapakawan pun kani kecing nado pasdangi nado sistem lelenno ngiladan kecingkit bakat haipor ibarat barit ibangila nginyarap magantag jing kampus no hadin jongta ngalayo ban phone ni minister in charge jong ka arts and culture ban ang bangidan kam ya kecaka kecangpi bangin penan kam nakapeta ban bu ya ka isolation center ban ngala karpat ong dalong kapala subha banlit lang bagasnong banpet yang tu kecaka kemang mengelakan pedan kami itu. Bahkan ni kepor ngai kumplay, yai minister badan buram Isar al Hek belum minister in charge, Jok Arts and Culture dan kat director Jok Arts and Culture, ya kabai lawan dalam kejong, kejat syakni kecaka, dak jok khmat banpet ni kecaka rengkat bag jingdan lang jong kit nongkit kam, jong ka dorbar senang mulai nongkuat. Nakabenta ban pet yang ni kecaka laka ibit na manbu laka di corona center dan ka isolation center ngalong i pasar nganung la bandar dekat berpi namar yang lejong ngadang hak ban syak sep slung naka ni kita bangayo ya kini ke positive case ilawan bahadin belawan ban pet lang bag dor pasinong kaladan ke jingkerman bakani kecaka kebiang kebit nakabenta banbu lada kamdai corona center alis ka isolation center bahadin jokta ngelayo ban yepun irang basnang ban nangal yang jonga bangalaong nadu pasdang bangadon kejingkit kli nam pakasnong molai habale itu ngalaong ba ngagan dia don kat pi gitu pasnong bangin penbit penbiak ya kini ka isolation center nagabanta kinong sangsnong jong kasnong molai nako ngai buram ya irang basnong ya gador basnong kiba maki kibalong ki first lene kila banang ki front line workers ki bami syakmat nakabenta ban tekan kemi ya kabit kebiang je kasnong molai nang kuar nam tak kinong sangsnong je kasnong molai nang kuar bat kumba ngilekran na dok tuski menta sing dok jikmen bangin yo ban bu ya kini ka isolation center hakni ke jeka ka chongki khanang dok kinong sangsnong kini yo ban penon kam kani baro kani ke jingtre stom je kinong elam snong ki badan hakni ke snong kiba iya ya piu pajba ya kabakin pet kin wa kin kemi ya kino ki benta ke pensuk ipi ki nong sang senong ke bi